Iwofisi yommeli weZimbabwe esedolobheni leHaburoni ibike ukuthi izakhweza imbadalo yoncedo elunikeza uZulu kusukela mhla 4 ngalinyanga kaMpandula. Iwofisi le inceda izalwane zeZimbabwe kundingeko ezifana lamaphepha okubhalisa ukuthola ingwalo zokuhambisa ipassport, ukuntshintsha incwadi zokushayela driver's license kanye lokudindisa izincwadi kumbe izithupha utshengisa ukuthi ziqotho ukucertifya. Eminyakeni ethile edlule iwofisi le yathi ukudindisa incwadi kutshengisa ukuthi ziqotho kuhlawulelwa amapula alikhulu i100 pula elingana lamadola ali10 eMelika. Kodwa ngemva kokuba abantu bekhonone kakhulu intengo le yehliswa isiwa kuma-50 amapula i50 pula. Kodwa iningi lethukile ngomvulo lithola ukuthi inhlawulo isibuyele kumakhulu amapula i100 pula. Bathi uhulumende weZimbabwe kalamali ngakho sethathela izizalwane zeZimbabwe imali noma ngayiphi indlela ukuthatha amafomu okubhalisa ukuthola ingwalo zokuhambisa ipassport sekubiza amakhulu 250 amapula i250 pula. Okufanayo uma umuntu efuna incwadi etshengisa ukuthi incwadi yakhe yokushayela iqotho. Uhulumende wavuma nyakenye ukuthi kalamali ukuhlawula isebenze esamahofisini amela eZimbabwe ngaphandle kwelizwe. Abanye babikwa sebahamba inyanga lenyanga bengaholi, kukanti umgcini sihlalo weCommittee yeParliament ebona amahofisi amele iZimbabwe phandle kwelizwe uMnumzana Kind Nesipharaza wathi isimo esikhona siyayanyisa. Wathi iwofisi eseBotswana ingamanye asebhidlika imduli esithi kungaba ngcono uma uhulumende ngavala amahofisi amele iZimbabwe kamanye amazwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 seHaburoni kwele Botswana.